Anya Aketo Mango. Anya Mango. Aketo Mango. Anya Mango. Beri loibo. An luany me achiel. Muchakani ungono wacheri second term. Meno luany mameni. Luany ma ochake kumalme Uganda. Uno wadok icharo. That was 98. 90, and I mean 87. Meno manjure eone mon pa UPDA. UPDA. Uno kichwalo wa ni wachet gang. Kichwalo wana rio. Ento UPDA. Uganda People's Democratic Party. No, I mean Democratic Army. No giti kalwanyi kum. No giti luanyi kum gamenta. Giti luanyi kum gamenta. No pole kilungo gini chilil. Chi, makichwal wakuno, mawati gang, era ya winyo, pewi apo jimi mapol, tutwal, pero biru chono, furwan lete ante tiano. Chiki wachwa ni, one, niki kwanyo gulu. Bepe ni angoma kiti loko ne, iti winyo mene ya, enini, kiti loko. So, ma oge kamo, wacha konenu, dahaw biyano dikal, ki mudoro, officers mo manen don edok tije, aner gi biyano gang, kinyo gipiri, te yad, gina gilobe pangeyo, ner gi biyano, eno no gimar gathering te yad moni, gangwa kinyo piyan gangwa, eno ma ganga dit lawyer, ki kinyo dok, gangwa you work full. Ena nero giberu giterlo. So, anera nyer beti kira no kumak mudoro timungo. Chino guru uniform. Pe guru uniform. Eno kumak mudoro. Neno met kita gimaka kira mudoro makonye pe. Ki chwinya tero ni anka no ka dit no ko beru be kuri gini awani. Imaka mudoro. Chi umeteti mekit eno uikar momo mero wadui gang kwan kigena kilor yo Kampala. So yo modong pe morong piano kere kwe ka du Kampala convoy pepe yo Kampala kilor pe waramo du pi the whole second term. Endo anen jima pul mo mutimekar eno ni. Eno no ringeyu kumbeti ngomu berkatime karchani. Jim machalo. Chalo wiapo ma konyo bieno uno beru iloibo. Ikabiru mama kilwani contract. So dano cherka lega kono wano cherka lega kono. Wacherwa lega ni no grupo morkoli beti ni no en kony betie choke roke kanzu makwa mata choke ne roke I uniform chal pa gulu primary me odon kony ba pe chilil ko joni gu beru gare weng kakara konyu beru tie chilil bo beru tie chilil no gi beri buchor ki la chiri ki awach kony ono beberu no beru tirno ti bucharo dirno lebo dirno ti kamoni I contract dirno ti enno beru waxwachini ka inen kita ka inti kwano bible I winyu kono ni Paul kono ti kit ko mana Yesu bere ko kere ni kuri ko ma konyu bere ko kere pien kita neno kita wiya pocket pien kay loy bo kenybe no kichwalo dano no da ponka lega kono bucharbe no angati ka tele no en konya titele ne o kwan no ki kwan ye bible ki kwan ye bible even group amor kole no gidwong wiya po mor kole chel no nyenga tam Yesu
I think utoy ye kuno be uto bene o ene lwen kuno. So gina we apu ene ine mo helicopter bill down together a contract karma bieno konyo wani down we ni gina au bindo yesulu dana duju bindo aha so dana chako we enoni so helicopter chako tima ta kine wobi poro ine wobi timwachi konyo wachi enoni no enoni gipe kaneno ngo dano dok we eno kake weno we helicopter fails meneno dano so down where pa helicopter no da ke helicopter ni bobi no luar ka weekend yo eno down per ki luoro down per luoro pien inge kon kinena we sevia atrocities mo bir ka teme kar ehoni so kar ehoni ka we apoma be kona no frele tene ono down rio el nra ye down no rio nra taking refuge but upda unyo but la kwana I mean Coin beno kilwen la kwena. Petit officiel kita kom kar ningo. Alisa ye kilwen la kwena, coin kilwen ni LRM. And kar chanu gari o wen kilwen ni la kwena. Pien kidnena we he was a messenger from God and beru ngo. Beru ngam sevia. La kwena ni. And beru and so Dada no rio mun pagamente Cherbo la kwena. Gi taking refuge kono. Aha onyobo chilil nyo UPDA. So we are poni one event enoma wachi helicopter berti yeni we are poni ki contract kenyu uno LRA gitika lega ento chilil no gitiki main road. School makilone angaya ni para okerwa loibo kenyu. But they were friendly. I'm gonna they were very friendly. Only that gonna aner kar any peki me jemi chingi. Ka ibi mio gimoni igi pian ki giwachi gi wire. Inobe ki wire gi ada kati jomoni kamon magu bicher kalwenyi pelo ketgi. Pian people were mixing very well. Openly ketgi. Ento jomoni mano poko bichar kalwenyi era jene ehoni pepe kimini gi jemi chingi ento ke mer mini gi moni chibu pin yen ki kwani ki chingi ki ngom jema chama pi ngo gena ki mer gena gulego nyo gena mi dan miyo igi so gena anen beno ki kero yatare moni matai komgie no ki ker ka penyi ko I wachi no ki wire ki ngo ki wachi moyade ki wachi moyade chi we moyan ka dongu wire okere no dong ni no giti piwa dong tutwale ka joma miyor ki chata lwen no giti piwa meno dong you don't talk to them they don't associate with people pe dong gi beru cho chi meu beru gina anen gina anen ka oni so my experience achel ma we po ene uno da no ki donating dielgi kono kwena ke ko ngagini dan do gin ti jomon magi woro gi biron ci whether you like it or not mere mingi aha mere mingi kwero dilge gi ci mo be ba magi mer and then we are poni kar eno dienu katata so you kill any may no gena ene cham en chililo nyo elare tiu kiligang money ni nuguteri so and I used to see them bringing kiri dekeri merka ku kiligang mer teri minigi ina yeteri ento gena cham ka te ko chara mo dergi bulu bi nyanya kene gi mini keje gin gi kelu ma der mun jo man do teri kar changini every homestead pa chulu no nyanya ma tero ni tiro lare I dengang ma beru throughout the gena the year Monday to Monday January to January go kire so no lok me chelo der be kar chano
pe pien ka jomo ke di tiro no kinwal be mo gulu ngo ke ci no lok me ci le tek no pe donc madung ki mero nier ma chiel ela reo bino uno wane kazin wakama ka my mother no wa bino wa kedge tiro wachi go bino go wachi ne ki wani ki mi wana de teno ehone la diro chwal gi ni wan ki gam ni ki te wa ire ci donyo bot pangi tien lo come bien pangi tien lo come o ki mero ento ni ki or wani nga ki bien ki or gini ki bien ki gam warion era bepo ngio we were very excited ni we tiara come ti wat elare no pe ki luoni elare ento nyinge no ki tirmeni la kwara wana don't want to chair for la kwara now we are going to start shooting with the stones and there was that bien jocha mi moral maka chwini be vetek be ka in la dit karaji donya no bitiu ki stones be me that's what I had ento panero so and I my mom watching ditino mera kita convoy cha ngwe gi Kampala ne ki duwa ge and you don't before wa majoni giti dong kawachina nge la dit ka dongo la dit ka do lo gi mo ni meno o mier ki tim so litini ene o mier wa chet ketgi ka dong dugu giti wa bidwa ha gi le chen so another group came ma group mo kana bino chigu chawre mo group enone ni go wax ngo gu gu tenjang enoni ma pia gen gi law tamgi so kar ma dong mero group mene ma da ko bino second group weng para kwena be furi ehon pange pokone but I remember ma ngata no umuwai weng ena tikari mu joni kar ma umuwai openyo mama na ni inge so mama wa en pengi so walu wiye so penni inge ci en way ningo mama na wachini ati en chili ento wiye pepo ci do wachani inge wora ci do mama na wiye po ni ngata moma le mon pa en UNL moma yang konyo mkar mati maraji charwa gen ki porne wana ki porne me konyo ne ni odok gang kara enyo ending up i LRA chi was saving one comment now the following day I don't want him watching Oriemo so watch one mom umir dua kwa Kampala ikene odwa kwa Kampala the following day so the following day good enough ni that was you know where eno ko nyuni utamani kan no giter wo ku ya borda dieti no don't pay wadugo so the following day don't watch out one me bino Kampala man gwa ka ngode manjuri man gwa kan tin gwa ti dapa no wati ya man ko no wati mu ko be mu be ko mu wati be no pange but God was on our side so madam wati ka bino we apoma wa onyama bien ikar me moni war pat pour war a group war pat we ka no food abduction pere lok me makadan no food pe so wana tika wordong me bien Kampala wa gang mo ki wachi wane pe wa lub guri ki wa wot ki ngo ki te so war mero en ngat mo ko nyu chani wa pe wa ingi kar chani we bien town ko chair headquarter pa ngo pa UPDA onyo papa LRA the current LRA ke gamo pass slip me bien town ko chair gamo pass slip so one no watiki pass slip me bien town eno kan wa nyama wachi wa gang mo meguni wachi wani won liten won muti wote ba la kwa nongo la tamgio they are not as good as they used to be bien
kiwacho ni umier ngo umier dongo chagoy joma gelu yela joma pe giwinyo lok joma pe gi following 10 commandments joma pe timo so chik gi mago ker en ngamo puchet gulu kari tiki pas slip kari pere ki pas slip umier pe kar but one of the umier bir Kampala piano that time do bichake we missed second term so umier to bichen in Kampala we insisted Kano insisting. Wa ere we yat kaneno gi giti school nyama Kenya nyama P7. So ere we yat kaneno gi kita giti kere. Kar gen giti ka kam kayuai wa chok kidar bin. So kar ma gunero ni wan me wati inge beril tiano be you don't mind you don't care alo tiano chuli be gi woro ken gi chon. Our mother pian tikite end up taking a very long route where don't peki where pay bumping come NRA on your crew mono kilo nyoka mono ma the late Walter Chara no leading kilo nyoka they were bad people and then mono no kilo ni sui no gibera gung they were also another bad group. So but you carry on to groups mer mapola ta mapoldo nyoka Uchar Walter no lawyer sui uno sui dok ngata no lawyer pange no gidwong chichara en nyoka eroni sui kon ngon no gitie weng no gitika lwenye kum gamente okay keto ni en UPDF a UPDF en dong UPDA onyo kong no maketa UPDF ticha UPDA there's fourth division ko fifth division so megino gitiki nying en chalo nyoka gi sui gi brigade gi kono nganga gi so brigade not led by apia ento money ni not led by apia mati based la chero chot but no gibino girwata gi meeting gangwa kenyu piane. We had a big home with a big house. So at the end of the day, we knew madam wa chasing jama gang Kenya dugu headquarter. Gang wa dugu headquarter. You know. So madam Johnny eoni go chari mo that experience I'll never forget. Iloibo. So kamadung we are the first ngataki ila kwena chako boy ne obiri dakomo. Kumbiri don ki carving tiu nyama don. Ki carving don tiu nyama. We are po ki chakane a wubi mama ti part of en la kwena kar en new go miena. Pingo miena Chertown. Now the second team maki be going of very one. So that one waner ki wiyat. Ema wadugu mego ni eno ni wachwani da nigene Johnny Gulake one po chere ena madung something that I like up to tomorrow is sunflower and sorghum kabi porro kabi mama kipire sunflower eyo ugeo wakila kwana Johnny ka hargiti binu gunero ki dar bien kuja chigiti bien wana ngo pi ki wigen wiyat yat mu yemme wareo megoni tuki gamo wachor bien peko wan wen ya joke ya gulu joke na ngo igunia chu umuwiwa chu ber marwa thiri ina ngo ber yekon awinyu kita ki roasting kere megoni ki wako kuja litini tikwe wana na litini ngati ro chwata makwa ngati ro jima kira but megoni litini wuna yotika gale kaka litini kape ngi no don kombete gungolo kulo giti watunga ngakula akula ni titu nyama koma wunu rune wiyu ko litini so Johnny Rongore gudu ba winyu ki wa litini ta ko ngaka lum ko ngo ter ke megoni sigu doctor and we had to go back home. Yeah, that was about a journey. And Kenya, Johnny Gucha had to go very tough.
whether you have the parsley, pe ganga. mama wa dong ti town, wanda wa doko gang. You get it? So mommy had to go back home. Nenongo me dok roto ngom tutwale muti me komletini piano tissue ni UPD peti mugino. Yo kari chili kari la kwan be peti mugimo. So she was wondering pengeni yeme ando lache. So that was the time now. Madakwacha a second move. A real second move. We went back, no past sleep, and then wacha dong what kia chill. Dong rendezvous wadong tea town. So umiri chet. I thank God ni actually fonyele tiano. Forget tiano. And war power owe town. Ngano odong winyi chiri. Ruate kamunyo kaganga warwa moneti town. Inde cherdong I then when no dong convoy and we left that evening. Chidong mabere Kampala. So mabere dong Kampala. But so that is my experience with the LRI. Akera foi bogolo kedwa. Afoy we.